ibyo wabonye mu itangazo niko biri, igitero twaragikoze cyarabaye, ndetse ingabo za FRN rwose tukaba tunakishimira uburyo cyagenze ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2021. Tukaba twarakigabye rero mu murenge wa Bweyeye n'ubundi mu karere ka Rusizi nk'uko wabibonye mu itangazo. Mukishimira ko igitero cyagenze neza mu gihe ingabo z'u Rwanda zivuga ko zabishemo babiri mbere y'uko musubira aho mwari mwaturutse. Biriya ni ibinyoma bisanzweho, basanzwe babeshya kuko nta na kimwe bajya bemera. Twebwe rero kuvuga ngo batwishemo abantu babiri, biriya ni ibinyoma. Bariya bose bo wabonye ndetse n'ibyo bagiye bavuga byose biriya nta nabo tuzi muri twebwe bariya ahubwo ni abantu babo. Urazi ko 2015 habayeho imigumuko mu Burundi, habaho kudeta ipfubye icyitwa Red Tabara, umutwe ushyigikiwe na leta y'u Rwanda ufatamo insoresore, ari nabo ubungubu nabo duhora duhanganye nabo bose baravanganye. Bariya rero wabonye ahubwo ni bamwe mu bo twishe babatahariya turabatesha, hanyuma bahitamo kubitirira twebwe nta muntu waratwatakarije n'umwe. Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda arabyemeza kandi iyo mibiri yaragaragajwe. Ntabwo iriya mibiri ntabwo ari yacu, unyumve neza, kuko natwe ubungubu tukubwiye ngo intumbi zabo turi nazo tukazikwereka, nabwo wahita umenya ukuri. Biriya n'ubushize ku gitero cyabaye umwaka ushize ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani ahitwa ku Imbogo mu murenge wa Ruheru, ahangaha naho baragiye bareba abantu babo twishe baguye mu kibuga, baba ari bo bitirira ko ari abantu bacu. Ibi rero ni ibintu bisanzwe kuko tuzi neza ko abo turwana nabo baravangavanze nabo muri Red Tabara. Biriya ntaho bihuriye rwose. Reka twoye kuvuga ibya kera tuvuge ibya vuba by'igitero cyagabwe ejo bundi. Ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse birimo n'imyenda ya gisirikare y'ingabo z'u Burundi aho ngo mwari mwaturutse. Ibyo ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ubivuga. Ibyo ni ibivugwa na leta y'u Rwanda ariko siko biri, kuko twebwe ntabwo tubi Burundi. Twebwe keretse niba Nyamagabe yarimutse kabiri Burundi, twebwe turi Nyamagabe tukabarizwa Nyaruguru, tukabarizwa mu karere ka Rusizi. Iyo Bweyeye wumva nayo tuyirimo, ni naho twarwaniye. Twebwe ntabwo tugi Burundi, ntacyo tujya gushakayo si gakondo yacu. Ikindi, iriya myambaro bavuga ni imyambaro yatakaye kera y'Abarundi yatwawe na Red Tabara ubwo yahungiraga mu Rwanda. Ibyo rero iyo bamaze gutakaza abantu nka kuriya bahita babambika imyenda bagafotora. Ibyo ngibyo twebwe ntabwo rwose ya abana vugaga ibyo ngibyo nibura ari ubwa mbere tubiciye Bweyeye cyangwa se ibitero twagiye tugaba ari bwo bwa mbere babonye. Kuki se bavuze kiri ahubwo kuki batavuga ibitero byose twagiye tubagabaho? Ubumbi kurondoreye wakumirwa. Oya, reka kubirondora tuvuge iby'igitero cyo mu Bweyeye. Bo berekanye imbunda zafashwe, abantu bapfuye. Mwebwe hari umusirikare mwishe, hari imbunda mwafashe, hari umwenda mufite? Twebwe wenda babashije kuvuga kuri kiriya gitero kimwe, ariko uwo munsi twagabye ibitero bibiri icyarimwe. Icyo nkubwira cyo nuko hariya berekanye imyambaro bakerekana n'abaguye hariya. Iriya myambaro barayifite n'ubundi bo basanzwe bayifite, yambarwa na Red Tabara yabo basanzwe bayifite. Twebwe rero nkaho twagabye wenda ibitero kuri uwo munsi, twagabye igitero mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Ruhinga ahitwa Inyanzare muri iyo misozi. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare b'u Rwanda 6, hakomereka abandi 2. Tuhakura imbunda, tuhakura n'imyenda ya gisirikare, byose twarabizanye. Hanyuma tugaba n'ikindi gitero mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi, ahangaha ni ahitwa Nyamuzi, ni santere ya Bweyeye. Twakuye imyenda, tuhakura imbunda, ndetse tuhakura n'iradiyo yabo yitumanaho yitwa Tadirani RT 7110S nomero 2055. Iyi ngiyi yakorewe mu gihugu cya Israel. Byose turabifite, aho twanahatsinze ingabo zabo 15 hanakomereka benshi. Ariko si yo menyago kuki mutayerekana, kuki abo bantu mwishe batagaragara? Ariko twebwe dukurikiza amategeko agenga uburenganzira bwa muntu. Birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga, ntabwo ibyo bintu byo mu mategeko mpuzamahanga. Wenda nk'ikindi nakubwira nuko nk'iyi radio twayambuye umukomanda wabo wari uri aho ngaho nawe wahaguye. Iyi radio twarayimwambuye, tumusangana n'abandi 3 bari bamuherekeje n'abita ama escort ye bari bari aho ngaho.
abo bose kuki batabavuga bakajya kuvuga ibinyoma? Ni ukugira ngo bakingirize abanyarwanda gafuka mu maso. Uwo mukomanda yitwa nde? Ntabwo twabashije kumenya amazina ye, gusa twumvise abenshi bagenda bamutazira Kazungu. Ariko kuki mwagabye iki gitero mu gihe i Kigali habera urubanza rw'abantu bitirwa kuba baragabye ibitero i Nyabimata hakicwa abantu bavuga ko bari muri uwo mutwe wanyu wa FLN, hakaba kandi haburanishwa na Paul Rusesabagina wari uhagarariye iyo mpuzamashyaka ya MRCD kandi anayobora uwo mutwe wanyu wa FLN? Kubera iki? Wenda mbere yuko ngira icyo mbivugaho, reka maze nkubwire ko twebwe tutaba mu mpuzamashyaka ya MRCD. Twe ntabwo tubamo. None muba muki? Twebwe ni ishyaka ryacu CNRD ubwiyunge, ari naryo rifite umutwe w'ingabo wa FLN intarumikwa. CNRD ubwiyunge iyoborwa n'umudamu witwa Umubyeyi Francine. Rusesabagina we na MRCD ye ntabwo twebwe tukibarizwa muri MRCD. Twayibayemo mbere, hanyuma tuza kuvamo umwaka ushize. Magingo aya ntaho mugihuriye na Paul Rusesabagina? Aho duhuriye na Rusesabagina, nongere mbisubiremo, ntaho duhuriye na Rusesabagina. Lieutenant Irambona Steven Tambura, umuvugizi wa FLN, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndagushimiye cyane Bwana Venuste Nshimirimana. N'igihe cyose mwadukenera rero n'ubundi turahari imiryango. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje kuri uyu wa mbere ko kishe babiri mu nyeshyamba z'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kikanafata bimwe mu bikoresho bya gisirikare mu gitero bivugwa ko izo nyeshyamba zagabye ibweyeye mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima. Itangazo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere rifite umutwe ugira uti: itangazo rigenewe abanyamakuru ku gitero cya FLN cyaburijwemo mu murenge wa Bweyeye akarere ka Rusizi, riravuga ko itsinda rito ry'inyeshyamba za FLN ryaguye mu gico cy'ingabo z'u Rwanda nyuma yaho zari zimaze kwambuka umugezi wa Ruhwa ugabanya igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi. Ubuyobozi bwa RDF muri iri tangazo buvugamo ko imirwano yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abo barwanyi yabereye mu mudugudu wa Rwamisave, akagari ka Nyamuzi, mu murenge wa Bweyeye w'akarere ka Rusizi. Abo ngo binjiye ku butaka bw'u Rwanda hagati y'i 3:15 na 3:35 z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere nk'uko iryo tangazo ribivuga. Igisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko abo barwanyi ba FLN baturutse ahitwa Giturashyamba ho muri komini Mabayi mu Burundi. Abo kandi ngo baje guhunga berekeza muri zone Ruhororo ya komini Mabayi basubira mu ishyamba rya Kibira, aho iryo tangazo rivuga ko bafite ibirindiro. Mu bikoresho by'abo barwanyi igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko cyafashe harimo imbunda nto yo mu bwoko bwa SMG, magazine 7 z'amasasu, grenade imwe, antene ya radio y'itumanaho rya gisirikare yo mu bwoko bwa Motorola, ndetse n'impuzankano 2 z'igisirikare cy'u Burundi. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga uvugira igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko abateye bari hagati ya 15 na 20. Ku birebana n'icyabagaragarije ko abateye ari abarwanyi ba FLN, uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda aravuga ko hari ibimenyetso byabyo abarwanyi babiri bishwe bagaragaza. Iyo urashe umuntu definitely hari ukuntu umusaka ukareba ibyo afite, bigaragaza haturutse. So byagaragaye ko ari abasirikare ba FLN. Ibi bigaragaza birahari. Ikindi ni uko ibirindiro byabo bizwi ko biba mu Kibira. So urumva baje baturutseyo n'abasubiyeyo niho baganaga. Ku gushaka kumenya niba hari ibyaba byangirikiye muri iyi mirwano ku ruhande rw'u Rwanda, Lieutenant Colonel Rwivanga yadusubije muri aya magambo: nta kintu na kimwe bangije, ntago bashoboye no gutambuka metero 100. Abasirikare bacu babonye mbere yuko binjira. So hari ubwo burinzi nagiye mbabwira tugira kuri borderline hose, patrols n'izo ambushes zigenda zifata izo elements z'umwanzi. Umwe mu batuye akagari ka Nyamuzi wavuganye n'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko bumvise urusaku rw'imbunda zirimo n'iziremereye rwamaze igihe kinini mu ijoro, ariko ubu hari ituze. Twagize ubwoba, ariko kubera yuko tuba twizeye ko ingabo zacu ziri gukora icyo zigomba gukora, twahise dusubiza umutima hamwe kuko niko byanagenze. Babasubijeyo nubwo hamaze umwanya munini amasasu yumvikana ndetse harimo n'ayaremereye, ariko byaje gutuza biranarangira. Imirwano yamaze nk'igihe kingana iki? Uhera 3:00 ukagenda ukageza 4:00 biratuza, birongera biratangira 4:00 bigeza 7:00.
mu giturage nta baturage babuze ibyabo? Oya, ntabo, kuko ingabo zari maso. Kugeza ubu rero, ubu tuvugana, abaturage bameze batese? Mwakoreshejwe inama, murahumurizwa, bimeze bite? Inama y'abaturage igiye kuba mu kanya, ariko abaturage bo kubera yuko ibintu byahise bisubira mu murongo, abaturage bo bakomeye, ari abahinga bari guhinga, ari abacuruza bari gucuruza, imirimo yose biri gukorwa nk'uko bisanzwe, nta kibazo gihari. Iki gitero cy'inyeshyamba za FRN Bweyeye kibaye mu gihe mu nkiko z'u Rwanda harimo kuburanishwa urubanza rwitiriwe Rusesabagina ruregwamo abahoze ari abarwanyi ndetse n'abayobozi b'uwo mutwe. Barashinjwa ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero izo nyeshyamba zagabye ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Kuva ibitero bya FRN byatangira kugabwa ku butaka bw'u Rwanda mu 2018, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinje ubw'u Burundi kuba ari bwo butera inkunga uyu mutwe w'inyeshyamba. Ni mu gihe Burundi nabwo bwagiye bushinja u Rwanda gucumbikira no gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya. Buri ruhande ariko ibyo rurabihakana. Iki gitero kibaye kandi mu gihe abakuru b'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi, bari bamaze iminsi batangaza amagambo atanga icyizere ku izahurwa ry'umubano w'ibihugu byombi kugeza ubu bidacana uwaka kuva mu 2015. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nongeraho ko itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri n'umuvugizi wa FLN Sulietna Irambona Steven Tambura ryemeza icyo gitero cyo mu Bweyeye. Muramwumva mu makuru y'Ijwi ry'Amerika ataha.